Kawai kasam lalut ke badang kat news namerta kaja arangai na kawai kedukan ke bakatre bela ha kasnong permadan ha Eastern West Khasi Hills District mentalash posngi kenti. Katkum ke ejahar bala mudui hapo Mairang Police Station layathu bakani kasamla ka bakerteng ka riba yahun marngar ka badai na kasnong permadan kalaja arangai na kedukan ke bakatre naduk ke step jongka khatsan tarik nailar. Superintendent of Police ke District Ulaong bana kaliang ki bor pulit ki Subajur ba kani kasamla kala syara bor ha we ubriu uba kerteng uthombor lang sopho ubadai na kasnong umdum bat haduk menta ompat syam lalap din setiayaki. Na kaliang ki pulit ki lapenlong ya kajing tokit ban lap din ya kani kasamla ka bajar ngai bat la register case ru halor kani kajing ja hapo Mairang Police Station bat menta kajing tokit kalaya syakman. Kani kasamla kadon kerenyeng kumbasan put kabel syais ni do kadon usnyu ubujrong bat kapong da kablaus rongli kabadon kidur klur kajan kersya rongti thot line li bat kapatlun yong kabat thot line li. La kenturu ya kino ki badon jing tip na yoi ya kini ki arngut bakin skobha ban pentip sya ka office lani sya uniu number hnriu not khandai lai not pra khandai san khandai ha ka ba on buri ya ka kerteng jong kinong ai jing tip. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more.